Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi, aho muherereye hose turabasuhuje, abe ku migabane igiye itandukanye, Aziya, Uburayi, Amerika, Afurika, tubahaye ikaze. Aho mugiye kuganira nawe Bruno, tugiye kuganira ibirimo birabera mu Buhinde no muri Pakistan. Ni ibihugu by'ibituranyi, ni ibihugu bifitanye isano ya hafi cyane, ibihugu bihuje amaraso ariko bitandukanyijwe n'amadini. Ni n'ibihugu bivuga ururimi rumwe. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'igisirikare. Tugiye ku kiganiro cyabanje twaganiriye ku kijyanye n'ubukungu, ahubwo tugiye kuganira ku kijyanye n'igisirikare. Ubikubitanye n'uko iki kiganiro ngiye kukibagezaho hari inkunga ku munsi w'ejo. Pakistan yatse inkunga cyangwa se inguzanyo ariko izishyura ya miliyari 2,300,000 z'idolari kugira ngo bategure intambara. Ikigega cya IMF gishinzwe gutanga inguzanyo ku banyaburayi n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko n'ubundi akaba ari ikigega gisa nkaho ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Iyo ni Amerika, ni Ubufaransa, ni Ubutaliyani, ni Ubwongereza. Urebye ni ibyo bihugu byishyize hamwe kugira ngo, cyangwa se icyo twakwita G7, akaba ari nka banki yabo yiyemeje kujya igenda ishora amafaranga mu hantu hatandukanye kugira ngo ibashe kuzamura ubukungu bwayo. Hano hantu tugarutse hano, ikigega cy'imari bita IMF ni ikigega n'ubundi kidagamije kuzamura ibindi bihugu mu buryo bw'ubukungu, ahubwo kigamije kifashisha nk'intwaro ya politiki kugira ngo babashe gukoloniza ibindi bihugu babiyobore uko babishaka. Ubu ntabwo bakiyumvisha nka Pakistan n'Ubuhinde biba birahangana. Ikiganiro cyabanje navuga icyo cyatumye bahangana kugeza n'ubu barimo bararasana muri kugeza magingo aya. Kiriya kigega cyatanze amafaranga agera kuri miliyari 2,300,000, ariko mu by'ukuri Amerika ku ruhande inyuraga ku ruhande ikavuga ati intambara ntikwiye ko Ubuhinde na Pakistan barwana, ariko mu by'ukuri babirenzeho bararwana. Ariko nanone n'igikomeza gushyigikira iriya ntambara ni uko iyo nguzanyo Pakistan yatse muri IMF bakemera kuyibaha bakayibasinyira, ikigaragara ko bayishyigikiye. Ku munwa bavuga ko batayishyigikiye, ariko mu bikorwa barayishyigikiye. Ko ntabwo wambwira ngo igihugu kigiye kurwana n'ikindi kigafata inguzanyo yo kugira ngo bahangane, cyangwa ubundi bufasha ngo batize umurindi ngo bari kurwana, n'ubundi bubashyigikiye mu buryo bweruye, bubashyigikiye. Ubu hano tugiye kubanza turebe ubundi bushobozi bw'ibi bihugu ubundi buhagaze bute. Icyambere cyo, Ubuhinde ni igihugu kinini bihagije, kikaba n'igihugu cya mbere kinini mu bijyanye n'abaturage. Yewe no ku ngengo y'imari ni igihugu kigari, kuko ubu tuvugana ubundi igihugu cya gatanu mu bukungu. Hari impamvu ntayo ko ari icya kane, kuko kizaba icya kane mu minsi iri imbere. Hari ibintu byinshi kitarashyira ku murongo byatuma kiba icya kane, ariko tuvugana ubu ku mwanya wa gatanu, igihugu gifite ubukungu buhagaze neza. Iyo birebye iki gihugu ni igihugu gifite intwaro nyinshi kandi zigezweho gikura mu mahanga. Aha ni mu Burusiya, kikajya n'intwaro nyinshi zikorera, kuko intwaro gikoresha 40% zose zituruka mu gihugu cy'Uburusiya. Urumva ni igihugu banywanye, ni igihugu gifite ibintu byinshi bahuriyeho. No mu minsi ishize baherutse kubaha ubwirinzi bwo guhangana n'ibitero bizava muri Pakistan. Iki gihugu tuvugana ubu cy'Ubuhinde ni igihugu cyagiye gishotorwa kenshi na kenshi n'igihugu cya Pakistan. Kandi nanone mukibuka ko Pakistan
ni igihugu gishyigikiwe n'Abashinwa. Mu buryo bw'ibanga kikongera kigashyigikirwa na Amerika. Iki gihugu ni igihugu gishyigikiwe mu buryo bwinshi butandukanye, cyane cyane ku mitwe y'inyeshyamba. Imitwe y'inyeshyamba ni igihugu cyane bahuza cyane cyane nk'abatalibani. Ni abantu biyumvamo abanyapakistani cyane ko mwibuke ko bose ari bahujwe n'idini ya Isilamu, kandi mwibuke ko Pakistan ni igihugu cya mbere ku isi gifite intwaro za kirimbuzi kandi cy'Abarabu, ni cy'Abasilamu perezida, umubare munini w'Abasilamu. Iki igihugu kuri isi ya nyagasani gitunze intwaro za kirimbuzi kirimo Abasilamu benshi. Pakistan ni igihugu gifite intwaro nziza kandi zigezweho zihagije. Ubwo kiba ari igihugu gito, ariko nacyo ubwacyo ni igihugu gifite intwaro nyinshi za kirimbuzi, kuko kirutanaho gatoya n'icy'Ubuhinde intwaro nkeya, kuko hagati y'Ubuhinde na Pakistan barutanaho intwaro bya kirimbuzi 20. Bivuze ngo ibihugu byose biteye imbere. Kugira ngo mwumve neza, ni igihugu Ubuhinde ni igihugu cya karindwi, cya gatandatu, cya karindwi kikaba Pakistan, kugira intwaro za kirimbuzi nyinshi. Rero ni ibihugu isa n'isaha biramutse bikoresheje izo ntwaro za kirimbuzi, hari ibirimo byinshi byarimbuka kuri iyi si. Kugira rero ibi bintu bibe byakirindwa, nubwo mbona hari bitazapfa no koroha, byasaba ko Pakistan kuko nk'umushotoranyi yakirinda gukomeza kubona izo ntwaro n'ubwo bushobozi butuma bakinjira mu ntambara, kuko ni kenshi mu mateka Pakistan yakomeje kwiyenza ku Buhinde, kandi n'ubundi Ubuhinde bikarangira bugize gute bunabatsinze, kuko hari byinshi byatumaga babatsinda. Nuko Abahinde ni abantu bafite ingabo nyinshi, ni abantu bafite ibikoresho byinshi bigezweho kandi birenze iby'Abanya Pakistan. Kubera ko intwaro za kirimbuzi nta wamenya ngo irenze ni iyihe, ariko icyo tuzi zose zica abantu benshi kandi zikabica mu gihe gito. N'ikiremwa muntu muri rusange n'inyamaswa, aho ni ibintu byihuta cyane. Tugarutse ku bantu bashyigikiye ibi bihugu, katonde tubarebe. Tugiye kubanza duhere ku Buhinde. Ubuhinde buriya bushyigikiwe n'Abarusiya 100% mu buryo bunagaragara, bakongera bagashyigikirwa n'igihugu cya Amerika, ariko ntiwamenya ibyo byose ni nk'uburyarya, kuko byose babikora ko mu buryo bw'ubucuruzi. Mpamvu wenda tugaragaza ko babashyigikiye mu buryo bw'ubucuruzi, kuko urabizi ko iPhone hari buri mwaka ijya gusohora telefoni 1,60,000,000 igomba gucuruza hirya no hino ku isi. Zose zikazabaga zakorewe mu Bushinwa, ariko zikarangirizwa hehe? Muri Amerika. Kubera ko bakomeje kujyana ikibazo n'Abashinwa, kubera ko murabizi dufatiye nko kuri ingoma ya Trump, hari byinshi yaje guhangana n'Abashinwa, cyane cyane ku kijyanye n'ubukungu. Agira inganda nyinshi na zimwe agenda akurayo mu Bushinwa, ashaka kuzerekeza mu Buhinde, kugira ngo wenda dusubiye inyuma gatoya, mpamvu yabikoze. Ubushinwa tuvugana ubu bufite tiriyari zirenga 19 n'imisago mu ngengo y'imari yabo y'igihugu cy'Ubushinwa. Wajya ku y'Abahinde bafite ingengo y'imari ya miliyari 4.7, tiriyari 4.7. Bivuze ngo ni igihugu ugereranyije n'Ubushinwa, bugikubye hafi inshuro zijya kwegera hafi ubukungu. Ibi byose iyo ubirebye bituma Amerika isa nk'igira ishyari Abashinwa, kuko bafite ubwoba ko bashobora kuzabasatira, bakaba bakegera ku bukungu bwa Amerika, kuko Amerika ubwayo ifite tiriyari zirenga 30 z'idolari mu bubiko bwayo. Bivuze ngo nubwo Ubushinwa ari ubwa kabiri ku isi, ariko Amerika yacyabusiga cyane mu buryo bw'ubukungu.
urumva ko iracyabukumye, byayikubye hafi kabiri kose. Iyo rero bagashaka ko ibikorwa mu Bushinwa byose by'Abanyamerika bigomba kwimuka bikajya mu Buhinde, kugira ngo Amerika idakomeza kugira pressure yo guhangana n'Ubushinwa mu bukungu mu kwihuta. Ko baba bafite ubwoba ko Ubushinwa ko burimo bwihuta cyane, bo barashora ibintu byinshi ahantu hatandukanye, yaba muri Afurika yaba no mu bindi bihugu, kugira ngo bakomeze bazamure ubukungu bwabo. Ibyo byose bituma ko Amerika igomba kwiyunga n'igihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde bagakorana ubucuruzi kugira ngo bya bicuruzwa byakorwa mu Bushinwa bijye bikorwa mu Buhinde babyohereze muri Amerika, ariko nibura ubukungu bw'Abashinwa aho kugira ngo bukomeze kuzamuka, wenda byaba byiza bukaba bwamanuka aho kugira ngo bukomeze kuzamuka. Kuko bukomeza kuzamuka kuko Amerika ikomeza kugira ubwoba yuko Abashinwa baramutse baringaniye mu bukungu n'Abanyamerika byagorana, kuko Amerika ari ijambo yabisiganye kuri iyi si. Ibyo rero nanone mu buryo ubwo byari mu kijyanye n'ubukungu, Abahinde basa nkaho bashyigikiwe n'Abanyamerika. Ariko muri iki gisirikare murabizi Amerika ni umucuruzi w'ibintu byose. Iyo harimo deal yose ishobora gutuma bunguka, nta mpamvu yo kudakorana. Urumva Pakistan rero nayo bafite ukuntu bagenda bakayishyigikira, bakayiha izo ntwaro, bakayiha amafaranga, ariko mu buryo bw'ibanga ry'ideni, kugira ngo ntibanayoboye ko wenda Pakistan izanatsindwa. Bo Pakistan igomba gutsindwa uko byagenda kose, ko Ubuhinde burusha Pakistan ibintu hafi ya byose mu buryo bugezweho. Ibyo rero byatuma Amerika isa nkaho irimo irashyigikira Pakistan mu buryo buhishe butagaragara, ariko mu by'ukuri ibiri no ku Buhinde. Ariko Pakistan nabo bayifasha kugira ngo ibone uko itsindwa. Amerika iyo hajemo intambara y'ubukungu ivanzemo n'intambara kuriya, kuko bashoboye kose kagiye igihugu bashyigikira, bakabereka ko bari kumwe, bakabera intwaro zitagezweho zituma cya gihugu kindi bahanganye bafite inyungu cyane barwana bagatsindwa. Bamara gutsindwa ubuhanzi mpuzamahanga akagaragara ko cya gihugu cyashyirwaye n'Ubuhinde gitsinzwe, bakaza noneho babigize nk'abatabazi, ariko hose bashoyemo iki? Amafaranga. Byaba ku ruhande bayishoye ko Amerika uburyo ishoramo amafaranga yashora mu ntwaro. Urabona nk'ubu yahaye F-16 Abanyapakistan nyinshi, ariko n'ubundi bazi neza ko izo babahaye nta kintu zizakora ku rugamba mu gihe baramuka binjiye mu ntambara. Ko ntabwo babahe F-22 niyo ndege bamenya Amerika bafite iteye imbere kurusha izindi zose. Ni indege bizeye ko yakora ibitangaza, ariko ntabwo wayihereza Turkiya, ariko ntabwo wayiha Pakistan. Pakistan bazi ko ari igihugu kibamo abasilamu benshi, kandi urabizi ko Amerika itajya yumvikana n'abasilamu cyane. Abantu b'abasilamu cyane ntabwo bumvikana, nubwo Pakistan atari Abarabu, ariko bagendera ku mahame ya Kisilamu cyane. Kandi urabizi ko Pakistan ni inshuti ya Iran, ntabwo rero bashyigikira igihugu gifite izindi nshuti z'abanzi ba Amerika, kandi bazi ko Iran nayo ari umwanzi wa Israel. Ariko bashobora kuvuga ati wenda mu buryo bwo kujijisha tugiye kubaha intwaro zitagira ibintu zikora bihambaye, barebe ko Abarusiya nabo bafite intwaro zihambaye kandi zigezweho. Ushobora gufata wenda nk'indege ya F-16 y'Abanyamerika iri ku rwego rumwe n'urwa Su-25, Su-25 ni indege isa nka ziri ku rwego rumwe, zasohotse no mu majenerasiyo amwe. Bivuze ngo nta Amerika n'ubundi ntabwo yayishyira mu ntambara zimeze kuriya. Ibaza intwaro nko kuzibagurisha nk'abantu baje guhaha imari ikabahereza, ariko izi neza ko intwaro ibahaye nta kintu zakora ku rugamba rw'ikigero rugezweho. Wenda tugarutse nko ku Bushinwa. Ubushinwa ni igihugu gishyigikiye Pakistan. Baramusobanura impamvu bashyigikiye Pakistan. Barabizi Abashinwa nabo bafite ukuntu nabo bafite ubukungu bwabo burimo barazamuka, kandi abantu barimo barabagiye inyuma cyane bafite ubwoba cyane ni Abahinde. Abahinde nabo barimo barakora cyane bagira ngo bazamure ekonomi yabo. Bafite ubwoba ko baramutse bateye imbere bakazamuka aho gatoya bashobora kuba baca ku Bushinwa, cyangwa
amasoko bari bafite yo mu Burayi babizi neza ko cyane cyane nk'isoko ry'Abadage, Abataliyani n'Abafaransa hari ibintu byinshi bakorera mu Bushinwa. Byatuma noneho kubera ko Ubushinwa bamaze gutakaza isoko ry'Abanyamerika, byahita byorohera ko bahita batakaza n'iry'Abanyaburayi, bikarangira noneho bakoranye n'Abahinde kugira ngo Abashinwa badakomeza kuzamuka, ubukungu bwabo bukaba bwagera gutya bukabangamira bw'Abanyamerika n'Abanyaburayi muri rusange. Urabizi ko Ubushinwa nyuma yo kuba ari igihugu cya kabiri gifite abaturage benshi, n'igihugu gifite amasoko magari ku isi hatandukanye, bongera akaba ari n'igihugu cya mbere gifite ibikorwa byinshi by'intambara mu mazi. Abantu benshi ntabyo bazi, ariko buriya muri Amerika aza ku mwanya wa kabiri, Abashinwa baza ku mwanya wa mbere mu kurwana mu mazi. Amazi ni abantu bafashe ahantu hagari cyane, ubwo ngo baramutse baninjiye no mu ntambara ni ibintu byagora Abanyamerika cyane. Abashinwa yego ntibaragaragara mu ntambara ngo bamenye ukuntu barwana, benshi basobanukirwe imirwanire yabo, ariko Abashinwa ni abantu bakora ibintu mu buryo bwihishe, basobanukirwa neza winjiye mu ntambara nabo, cyangwa se umaze kureba ibikoresho byabo hano birwanira, ubona ko ari ibikoresho bigezweho kandi biteye imbere cyane. Wenda tukigarutse ku Bushinwa, Ubushinwa ni igihugu kirimo kirazamura ubukungu bwacyo, kandi gifite ubwoba ko cyane cyane iyo bigeze muri Afurika, ubona ko Abahinde aribo bakurikira Abashinwa mu kugira ibintu byinshi bakorana mu bucuruzi. Rero nibwo bwoba baba banafitiye igihugu cy'Ubushinwa. Urumva rero Abahinde bafite ibihugu byinshi bisa nkaho bitabashyigikiye, kuko ntabwo wakizera Amerika. Buriya Amerika ni indyarya, ni igihugu gikora ibintu byabo mu buryo bwabo, mu buryo bwo kwikunda cyane. Ntabwo bagufasha kubera ko bagukunda, bagufasha kuko babona hari inyungu bashaka kugukuraho. Turabashimiye rero, utarakora subscribe nyamuneka uyikore, hasi comment igitekerezo cyawe cyakenewe, tubwire uko ubona ibintu, uko byumva, biremewe, nicyo twazaganiraho ubutaha. Turabashimiye, mugire ibihe byiza aho ubutaha.